Basuhuje mwebwe turi kumwe twongeye gusanga hano kuri News Lab, turizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo hirya no hino ku isi. Reka dutangire aya makuru yacu, turaza kugaruka ku ngingo zitandukanye. Turi buze kureba ku byama 23 yinjiye mu rugamba mu mujyo mushya muri systeme nshya, ndetse ngo hari abakomando b'abamarine 23 imanuye. Ibyo ngibyo turaza kuza kubirebaho. Turi buze kugaruka muri Rucuru, tujye no muri Bukavu. Wazalendo yongeye kwinjira muri Bukavu, barimo mu by'ukuri barabyina, ariko turaza kureba byagenze bite muri Rucuru. 23 barimo kuyiha impundu Tshisekedi, barimo kumutuka ku babyeyi bombi. Byose turaza kubireba. Turaza kureba kandi kubyo 23 yatangaje, ndetse na leta ya Kongo ibiganiro by'idoha turaza kubyitsaho. Turaza kwitsa kandi kubijyanye n'ibyo ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi, nabyo turaza kubirebaho bihatse iki, ese umuntu yabyitegamo iki. Byose ni ingingo zitandukanye turi buze kuganiraho, turi buze no kureba no mu bitangazamakuru ndetse n'ibindi byose bitandukanye turi buze kugenda tureba uko bagiye bavuga. Ntabwo dutinda ariko wowe utarakora subscribe, nagira nkubwire ngo wabikora vuba tukazajya tubasha kwibanira muri aya makuru. Urebye uyu munsi kuri uyu wa kabiri mu mujyi wa Bukavu no mu mujyi wa Uvira, mu mujyi wa Bukavu na Rucuru naho haramukiye imyigaragambyo igamije gushyigikira 23 no gusaba ko izi ngabo zaguma hariya mu mujyi wa Uvira zikarinda umutekano w'abaturage hariya muri Uvira, dore ko bijyanye n'uko bari 23 yari yawufashe, ariko nyuma ikaza kusohokamo. Gusa ku ruhande rwa leta ya Kongo binyuze mu muvugizi wayo ndetse na Perezida Tshisekedi bavuga ko kuva muri Uvira bitigeze bikorwa, cyangwa se bitigeze bikorwa mu buryo buri effective, kuko Perezida Tshisekedi ejo bundi ari mu nama muri Uganda, inama yabereye muri Uganda ariko we yayikoze kuri video conference. Yaratangaje ati ntabwo numva uburyo bavuga ko 23 yavuye muri Uvira kandi mbona igihari. Ninde wagenzuye se ko yavuyemo, hagiye se bangahe, bagiye he? Ibyo ngibyo byose nyine byo kuba nta mekanizme yabayeho yo kugenzura abagiye ndetse n'abasigaye, byose nibyo Tshisekedi ahera avuga ati karana agakino, ntago 23 yigeze iva muri Uvira. Abaturage rero bakomeje kugenda berekana support ikomeye kuri uyu mutwe wa 23, bakavuga bati twebwe ikintu dushaka, turashaka yuko uyu mutwe waguma muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ukaguma muri Uvira. Hatayiwe rero abaturage ba Bukavu. Ejo byari Goma, uyu munsi ni Bukavu na Rucuru. Nkuko byagenze rero ejo muri Uvira naho byarabaye, ariko noneho 23 kuko kuyishyigikira ntabwo kwaje kugerwaho neza. Byagenze biti, Wazalendo bivugwa ko ngo yategetswe na Perezida Tshisekedi binyuze kuri Depite Mishiki ndetse na Justin Bitakwira. Abangaba bakaba ari bo nk'abapale ba Wazalendo. Aba rero ngo bageze gutya babwirwa yuko bagomba kubwira Wazalendo ikarasa muri Uvira kugira ngo ize kuburizamo imyigaragambyo yari yateguwe nyine ku munsi w'ejo. Uyu munsi rero Wazalendo nanone ntabwo yoroheye abaturage bo muri Bukavu, kuko Bukavu naho humvikanye amasasu menshi. Wazalendo bari mu mujyi bakaba rero barashe amasasu menshi yo ku masasu y'imbunda zitaremereye, ariko ngo barasa n'amarokete. Bakaba rero ngo bashakaga guhungabanya nyine urwo rugendo rw'amahoro, cyangwa se iyo myigaragambyo yari igamije gushyigikira 23 no gusaba yuko yaguma mu mujyi yasubira mu mujyi wa Uvira.
Ibi rero bikaba byateye ubwoba abaturage, hari amashusho yagiye agaragara y'inyubako z'abaturage zasenyutse kubera ayo masasu, cyangwa se aho zagiye nyine amasasu agenda arasa ku nyubako zitandukanye. Ibi ngibi rero bikaba byatumye abaturage benshi bahangayika bagira panike, ndetse karitsiye nyinshi kugeza mu kanya gashize ubwo byabaga zari zifunze, abantu bose uyu munsi nta muntu wakoze ariko noneho ku ruhande rwa Kongo bakavuga ko ikintu cyabayeho ni uko ngo M23 yahatiye ngo abaturage ngo kujya muri iyi myigaragambyo, aho ngo wabyangaga bategetse ko amaserivisi atandukanye afunga imiryango kugira ngo bose bajye kwigaragambya hariya muri Bukavu, nyine bajye muri iyo myigaragambyo. Bikaba rero ari ikintu leta ya Kongo yuririyeho, ivuga yuko abaturage bakoreshwa ku gahato kugira ngo bajye muri biriya bikorwa byo kwigaragambya nk'uko nyine bagiye babitangaza. Ku rundi ruhande ariko ugiye kwitegereza, hari abaturage ejo turi buze kubigarukaho, ariko tukiri muri iyo myigaragambyo ya hariya muri Bukavu, ntabwo ariho honyine yabaye, ahubwo yabaye no muri Rucuru naho abaturage baho benshi cyane bagiye mu muhanda, mu makaritsiye, bari abaturage benshi cyane barimo bavuga bati ikintu dushaka twebwe twitandukanyije na Tshisekedi, ahubwo umubano wacu uri kuri M23, ati bana abacunguzi bacu, ati abaturage bo muri hano Rucuru dushyigikiye yuko M23 isubira muri Uvira kugira ngo ibashe kuhatenganisha cyangwa se habashe kumera neza. Bamwe mu rubyiruko bati ikintu dushaka urubyiruko twebwe twa Rucuru, ati turashimira M23 kubera akazi maze gukora ko kuturokora, akazi maze gukora ko kutubohora, ati rero turayishimira, ati kubw'iyo mpamvu rero turifuza ko yaguma muri Uvira nabo ikababohora bakabasha kubona amahoro nk'ayo dufite uyu munsi. Ni ibyo abaturage benshi bavugaga. Ariko dusubiye muri Bukavu, abawazalendo ahantu bita muri komine Bagira iherereye mu mujyi wa Bukavu, cyangwa se Bagira hariya muri Bukavu, bamwe mu bawazalendo bongeye kugaragara aho ngaho muri iyo komine, rwose bari mu gasantere, imbunda bazimanitse mu kirere, bamanitse amaboko hejuru, bati abawazalendo twagarutse, mwamagane M23, mwamagane u Rwanda, twagarutse, tuzarwanira igihugu cyacu kandi tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo tukirwanirire. Ibyo rero nibyo bawazalendo bongeye kugaragara muri Bukavu, ndetse ari nabo bango barashe n'amasasu yagiye yumvikana hariya mu gice cya Bukavu. Bati rero ikintu dushaka ko iyo M23 igenda, dushaka kuyitsinda, dushaka mu by'ukuri yuko abaturage bacu bongera bakishyira bakizana bataziritswe na M23, niko abawazalendo bagendaga baririmba. Aho ngaho muri Bukavu kandi ikindi cyagaragaye ni umuntu umwe wapfuye uyu munsi kubera nyine iby'urwo rugendo nyine rwo kwigaragambya. Ni umuntu umwe wishwe, yapfiriye muri iyo myigaragambyo. Leta ya Kongo ikavuga ko ari imyigaragambyo ngo yakoreshejwemo imbaraga nyinshi cyane, cyangwa abantu bahatirwa kuyijyamo, aricyo kintu ngo cyatumye uyu muntu ngo apfa. Bikaba rero abaturage bo muri Sake hariya mu majyaruguru ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru, abaturage bo muri Sake bo uyu munsi babonye akanya bagaragaza yuko ngo bo badashaka M23. Nous ne voulons pas M23, l'entrée chez vous. Ntabwo dukeneye M23, musubire iwanyu, niko abangaba bigaragambyaga bo batangazaga, niko bagendaga bavuga.
Rero ngo M23 ikaba yafashe icyemezo cyo gutatanya abakoraga urwo rugendo rwo kuyamagana, bakaba babatatanyije. Aha ngaho ni muri Sake, ubwo tuvuye muri Bukavu tugiye nanone muri Kivu y'Amajyepfo, ariko twerekeze muri Tanganyika. Niyo ntara tuvuye muri Kivu y'Amajyepfo tugiye muri Tanganyika. Muri Tanganyika ikintu gihari ni uko abarwanyi ba M23 batunguranye cyangwa se babonywe noneho mu bundi buryo, aho bagize gutya bagatangira gukoresha ubwato bw'intambara ku rugamba. Ni urugamba bahanganyemo n'ingabo za leta na Wazalendo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu rero urugamba cyangwa se uburyo bw'imirwanire bwa M23 bukaba bwamaze kwinjiramo ubwato bw'intambara budasanzwe. Ni ubwato nabonye bamwe mu bakongomani bafataga amashusho, bagafata bwa bwato u Rwanda rwajyanye muri Musimbo da Playa hariya muri Mozambique, bakabufata bakaza bakavuga ngo nibwo babonye ngo mu kiyaga cya Tanganyika. Ariko hari n'undi wazanye ayo mashusho aravuga ati ni gute mwebwe mukwirakwiza ibihuha mugafata ubwato bwari muri Mozambique mukavuga ngo nibwo bwagaragaye mu kiyaga cya Tanganyika. Ni ubwato rero bwiza cyane, bwiza ubona nyine bw'intambara bugezweho. Kugira ngo M23 irashishe ubu bwato, wakibaza ngo byagenze bite? Ku itariki 21 Ukuboza 2025 nibwo FARDC na Wazalendo bagabye igitero, ni ku cyumweru nyine bagabye igitero gikomeye ku birindiro bya M23 mu gace ka Bangui gaherereye muri teritwari ya Fizi, bashaka kongera kukisubiza kuko uyu mutwe ukamazemo iminsi. Uwo munsi rero M23 yahanganye n'aba ngaba, ibasubiza inyuma. Icyakoze abaturage benshi bashya ubwoba, ndetse bamwe bafata n'icyemezo cyo guhungira mu tundi duce dutekanye turimo uduce twitwa Swima ndetse n'agace ka Mboko. Abaturage rero bakaba mu by'ukuri barahunze, nk'uko amakuru abitangaza ngo inyeshyamba zohereje umutwe w'ingabo zirwanira mu mazi mu kiyaga cya Tanganyika, kandi ngo barwanira mu mazi ngo barimo baragira uruhare rukomeye cyane mu mirwano yabereye hariya nyine. Nyuma y'igitero cya Wazalendo nanone ejo yongeye gukoresha ayo mato. Mu gitero cyabaye ejo bivuga ko inyeshyamba za M23 zarasiraga mu kiyaga, ibisasu bikagwa hafi y'umudugudu witwa Swima, twavuze nyine ari ruguru. Swima iyi ngiyi iri mu birometero 8 uvuye Makobola. Ni ukuvuga rero umwe mu baturage baraho ngaho akavuga ko ngo nyuma y'amabombe ngo babonye abasirikare ngo ba FARDC bava ku murongo wa mbere w'urugamba ngo berekeza ahitwa Mboko. Ngo ibi bintu ngo byateye abaturage ubwoba bwinshi, bituma muri ako gace bamwe batangira guhunga bavuga bati M23 niba yageze muri kiyaga cya Tanganyika ikaba ari mirwana itera ibisasu bimeze kuriya, irasira mu mazi mu buryo bumeze kuriya, bati cyaba ari ikibazo gikomeye ntabwo twarusyaho. Bamwe ngo batangira guhunga. Biravugwa rero ko nubwo abasirikare ba FARDC bagiye kongerera ingufu za Wazalendo baturutse ikaremi bakihuza kugira ngo ingufu zongere zizamuke, kugeza ubu ngubu umujyi wa Mboko uherereye mu birometero 55 mu majyaruguru y'umujyi wa Baraka ukomeje kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Hari muri Mboko hari abarwanyi ba M23 no barimo kugenda bagenzura uriya mujyi. M23 rero ubwo budahangarwa cyangwa se uko kuza ku rugamba ifite intwaro z'ubwato bw'intambara, ni ibintu bisa naho byakangaranyije abaturage bamwe na bamwe. Bavuga bati intambara ishobora kuba igiye guhindura isura, kubera ko bari bamenyereye M23 irwana intambara zo hasi zo ku butaka, ariko ubu ngubu kuba yabashije no kugera no mu bwato, bati ibintu bishobora guhindura isura. Niyo M23 ifite n'ibikoresho bishobora kurwana intambara zo mu mazi. Urebye rero imirwano yabaye muri uyu mwaka
yagaragaje ko M23 ifite ibikoresho bikomeye kandi bihambaye. Byinshi muri byo M23 ifite byanatunguye n'abantu, birimo indege, birimo drone z'intambara n'imbunda ziremereye zirasa kure. Ibi ngibi bikaba yarabyambuye FARDC ubwo yafataga umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma M23 ufata, bavuga ko yafashe intwaro zishobora kuyifasha kurwana nibura nk'imyaka 20 itaguze izindi, kuko nkari hapanze Goma ngo yari ipanze yuzuye intwaro no mu kibuga cy'indege zirimo ahantu henshi, kandi no muri Rumangabo M23 yakuyemo intwaro, ariko ngo izo yakuye muri Goma zayifasha kurwana at least imyaka 20 itongeye kugura intwaro, kuko ngo ni intwaro nziza zikomeye nshyashya Tshisekedi yaguze atitangiriye itama, yiteguye intambara karundura yagombaga kumuhuza na M23 kandi ngakayitsinda nta kantu na gatoya atakaje. Intwaro rero nyinshi M23 yagiye ifata, yazikoresheje ku rugamba rwabereye mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane ariko inazikoresha muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi. Leta rero ya Kongo ikaba nayo yemeza ko ingabo zayo zarashweho na drone z'intambara n'imbunda ziremereye. Ibi ngibi bikaba ari ibya M23. Gutangira gukoresha ubwato mu ntambara kuri izi nyeshyamba za M23 bitangiye mu gihe isa naho na kosu gusa, ahubwo iragenzura ibice bikora ku kiyaga cya Tanganyika, gifite igice kinini kigenzurwa n'ingabo bihanganye zirimo iza RDC n'iz'u Burundi. No kuvuga ngo tuzanye ubwato nuko bazi ko byanze bikunze FARDC na FDNB bafite igice kinini bari kugenzura cy'ikiyaga cya Tanganyika, kandi muri prediction biraboneka yuko iki gice ari cyo gifite pourcentage nini cyangwa ijanisha rinini ryuko gishobora kuza kikaberamo intambara y'ubundi bwoko. Niyo mpamvu na M23 rero ngo yatangiye kwambarira urugamba izana ubwato ndetse n'izindi ntwaro zitandukanye. Mu mujyi wa Goma rero, mu mujyi wa Goma ejo ubwo bigaragambyaga harimo bamwe mu baturage bagaragaje ikintu gikomeye cyane nanone tutabara kugarukaho hano. Bamwe mu baturage batanze ubuhamya bavuga ko bifuza ko ikibuga cy'indege cya Goma cyakongera gufungurwa, ndetse ngo hagafungurwa n'amabanke, kuko ngo bari mu buzima bubi cyane. Ibi bikorwa bya ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe ubwo M23 yafataga hariya umujyi wa Goma. Amabanke yose afungwa na Perezida Tshisekedi kugira ngo n'ubundi urumva ufite banki centrale, kugira ngo rero iyo banki centrale nanone ifrinise cyangwa ikore igenzura ibikorwa ahantu harimo kugenzurwa na M23 hatagenzurwa na leta. Urumva ko ibyo bintu ntabwo bishoboka. We rero ikintu yese akora, yese avuga ati banki nationale ya Kongo ntabwo igera muri biriya bice, n'amabanke yarariyo barayafunga, kuko nubundi hari ikintu cyari buze kubaho, ekonomi yari buze kuba ikibazo M23 yifata hariya hantu. Ariko banke zigakomeza gukora zikoresha amafaranga n'ubundi aturuka Kinshasa, hari buze kubamo ikibazo. Icyo gihe Tshisekedi yari bube ameze nk'umuntu urimo gutera inkunga abamurwanya. Ibyo ntabwo byari bukunde, nabo yagombaga gufata icyo cyemezo kugira ngo aparalize ubukungu bw'ahantu M23 yafashe, bityo abaturage bivovote, ubukungu busubire hasi, ubukene bunume. M23 ifata ahantu ariko kwayobora byange kubera ko nta faranga rihari. Ibyatumye nabo bashyiraho ifaranga rishya, bituma bashyiraho n'amabanke mashya kugira ngo abaturage baze kubona ikintu. Ariko nk'ubwo nubwo bemeze bityo, umuntu wari ufite za miliyari ze muri banke yanuza muri banke zakoreraga hari Goma, urumva kugeza igihe amafaranga nta kintu yamumarira, agiye kuyabikuza kereka yashyize mu madolari. Ariko nabwo Kinshasa aramutse agiye bakamenya yuko yaturutse muri Goma cyangwa hehe, bavuga ko ari ayo gutera inkunga M23. Urumva abaturage bari bafite amafaranga mu mabanki barasa no bari mu cyeragati, kuko no mu bintu binaganirwa ni Doha, niyo ngingo irimo. Turaza no kugaruka ku biganiro bya Doha.
niyo ngingo irimo yo kureba uburyo abaturage bari bafite amafaranga mu mabanki atandukanye hariya muri Goma, muri Bukavu, ubu ngubu se Uvira ho ngira ngo ntabwo barafunga, ariko byanze bikunze naho bigomba kuzabaho kugira ngo barebe uburyo abo baturage nabo bazongera kugira ikintu babona. No mu biganiro by'idoha icyo kintu kirimo cyo kureba uburyo abaturage batakicishwa inzara kandi bari bafite imitungo yabo birimo yungukira bo muri Kinshasa. Uyu muturage rero ejo amashusho yagaragaye yaravugaga ati nitwa Emmanuel, ati ndi umunyekongo, ati turimo turicwa cyane n'akaga turimo, nous sommes tous frappés par la crise, ati twasubiye mu rugo nta n'amazi ahari, ati amabanki buri munsi abafunze, ati kimwe n'ikibuga cy'indege kirefunze, ati amabanki n'ikibuga cy'indege byongeye gufungurwa, ati dushobora kuba twanatabarwa, nous prions réellement être sauvés, dushobora kuba twakongera no gutabarwa. Ati nyuma mbere y'uko M23 ifata Goma, ati mu birori muri fete nyine, ati habaga hari inka, ati muri za busheri, ati uyu munsi ati twishwe n'inzara. Ubu n'ubuhamya nyine bwatangwaga n'uyu muturage wavugaga yuko ari uwo hariya muri Goma. Ubwo ariko icyo nzi cyo Goma inyama ziriyo, gusa ibintu bya Goma byarahenze cyane cyane nk'abantu banywa inzoga, ho ikintu bita inzoga cyangwa n'ikindi kintu Goma, ubuzima bwarahindutse nyine, bari mu ntambara, nta muntu n'umwe utabyumva, bari mu ntambara. Hagati aho ngaho urumva nyine nk'uwo muturage yaravuga ati bongere bafungure ikibuga cy'indege, bongere bafungura amabanki, rwose tumeze nabi. Reka rero iyi nkuru yacu tuyikomereze, ibya Rucuru twabivuze, reka iyi nkuru yacu tuyikomereze hehe? Reka tuyikomereze hano kuri iyi nkuru nshyashya. Leta ya Kongo yagize gutya ikanga gusubira mu biganiro byayo na M23, aho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwanze gusubira mu biganiro by'amahoro bibuhuza n'ihuriro rya M23 riburwanya. Ibiganiro rero bakaba banze kubisubiramo, banze gusubira mu biganiro byaba iby'imbona nkubone bicaye barebana, cyangwa se ibiganiro bishobora kwifashishwa ikoranabuhanga rya video conference. Ni ukuvuga ngo Kongo ikomeje kwinubira uko M23 yafashe Uvira n'ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi. Aka niko kantu tugiye kureba. Kongo yagize gutya iti twebwe ntago tugaruka mu biganiro. M23 yagize gutya irenga ku gahenge. Hari agahenge kasimwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10, murabyibuka. Bavuga ko bagomba kujyaho na mekanizme igenzura iyubahirizwa ry'ako gahenge. Iyo mekanizme ntabwo yagiyeho. Ku ruhande rwa M23, umuvugizi wayo wungirije Dr. Oscar Barinda yatangaje ko Kongo ngariyo yanze ko hajya ako gahenge. Ikindi ngo Kongo yanze nkuko M23 bivuga, Kongo ngo yanze yuko bashyiraho buffer zone, agace kadafite umuntu ukagenzura, ariko noneho katuma abarwanyi bari hano n'abandi bari hariya bamwe bahumeka bakaryama bagasinzira, batumva ko isaha n'isaha hari ikintu gishobora kuza kubabaho. Iyo buffer zone iramutse ishyizweho, hashyirwamo ingabo ziri buze kuyigenzura kugira ngo hato hataza kubaho utuntu tw'uduco cyangwa se kugwa abandi gitumo hakaba hagira ikintu kiba. Iyo buffer zone ngo leta ya Kongo yarayanze, amakuru turi gukura muri M23. Leta ya Kongo nayo iravuga ngo niba twarasinya gahenge, ako gahenge ni kubahirizwe, abantu bakakarenga bakava Kamanyora, ikibaya cya Rusizi cyose, Sange, Nyakabere, Ruvungi, bakogoga bakambuka bakarwana bakagenda paka bafashe umujyi wa Bukavu. Twebwe turaganira iki n'abo bantu banze kubahiriza amasezerano twagiranye y'agahenge, ahubwo noneho bakambuka bakagenda bakajya gufata n'ibindi bice? Cyo nicyo kibazo gikomeye cyane leta ya Kongo iri kubaza. Noneho bigahura nuko Kongo ubu ngubu ikintu yasabye bishoboka ko M23 nayo ibibona. Ejo bundi leta zunze ubumwe za Amerika binyuze muri ambasaderi wazo mu muryango w'abibumbye yaravuze ati twebwe dushaka ko bajya mu birometero 75 uvuye Uvira.
ibirometero 75 ugereranyije ni ukuva mu mujyi wa Uvira kugera Kamanyola. Bivuga ngo barashaka ko M23 isubira inyuma ikajya Kamanyola. Niba unitegereza uyu munsi nuza zihari disikuru zihari cyangwa se propaganda ihari, nuko leta ya Kongo irimo kuvuga ngo twebwe ntabwo twemera ko M23 yavuye mu mujyi wa Uvira. Yaba kuri Tshisekedi ejo bundi yarabivuze, yaba kuri Muyaya yarabivuze, ntabwo twemera ko bavuye muri Uvira. M23 twarahavuye ariko n'ubundi turacyagenzura Uvira. Umuvugizi wayo Wiringoma, twarahavuye ariko turacyayigenzura. Bivuze iki? M23 ngo yaragiye ijya hejuru y'umujyi wa Uvira, ijya mu misozi wukikije, n'ubundi imbunda zayo zirareba muri Uvira, ntabwo yigeze ihava. Abandi bakavuga ko M23 ngo abenshi muri iyo intasi zayo ndetse n'abarwanyi bayo n'intwaro zayo bibereye mu mujyi wa Uvira, ariko birirwa bambaye civili batata. Uburundi butima M23 twe turimo kuyibona imbere yacu, turayireba imbere yacu. Ihurizo niryo rero. Twebwe ku ruhande rwa Kongo turimo turayireba, dore ngaba ari bari ku ruhande rwa Kongo barahagaze barahari. Ese M23 ari buve muri Uvira igasiga umupaka usigende? Cyo si ikizamise kuva muri Uvira igasiga umupaka uyihuza na ora wakavimvira yari kube usigende. Umupaka se ni ikintu bata gutyo gusa. No kuvuga ngo bo ntekereza ko bashobora no kuvuga ati twasize abasirikari barinze umupaka kuko ntago twari busiga igihugu gikinguye. Iryo kosa ryo ntago ntekereza ko nta gihugu gishobora kurikora cyangwa nta basirikari barikora. Gufata umupaka akavimvira uhuza Kongo n'u Burundi ukawusiga ufunguye kandi ubizi neza ibyo abarundi bari barimo na FARDC. Isegonda rimwe abarundi bose babuzuye Uvira, isegonda rimwe ibikoresho byabyuzuye Uvira, ingabo n'ibindi byose byaba bije. Kandi ikintu wari warakoze wari wararwanye kugira ngo nibura urebe yuko abarundi bava muri Uvira, wasaga naho ubigezeho. M23 rero kuvuga ngiri ku mupaka ngo ku ruhande rwa Kongo, none se siga igihugu gikinguye? Ntabwo hasiga igihugu gikinguye kameme. Reba none usize igihugu gikinguye, izo za magendo zakinjira, izo ntwaro zakinjira, abo bakora ibikorwa by'iterabwoba bakwinjira, abateroriste n'abandi bose. Ntabwo robi bari bubikore. Kuri ubu rero kuba M23 ngitaragiye kurenga mu birometero 75 ngira kure ikibaya cya Rusizi isubire Kamanyola, ndetse ngo nihanagaragare mekanizme y'uburyo cyangwa se buryo hagenzuwe uko M23 yavuye muri Uvira. Nicyo kintu gitumye Kongo yanga gusubira mu biganiro bya Doha. Irabyanze rwose, ntabwo twebwe turibuze gusubira mu biganiro bya Doha. Reka turebe rero dusoreze kuri iyi nkuru reka tubanze tubabwire ko yitwa General Dieudonné Muhima Bateki. Uyu nguyu yamaze gutabwa muri yombi, akaba abaye umujenerali wa 22 utawe muri yombi. Uyu nguyu rero akaba yaratawe muri yombi, akaba yari twavuga ko yari collaborateur cyangwa yari komanda wa base militaire ya Kamina hariya muri Kongo. Akaba nawe yamaze gutabwa muri yombi, ariko abenshi ngo bakaba barimo kuzira yuko ari abanyamurenge, dore ko abenshi bataye muri yombi n'abanyamurenge cyangwa bafite ahantu bahuriye na M23 cyangwa ukuntu bakorana cyangwa se abantu ba hafi ba Kabila. Uyu nawe rero yamaze kwiyongeraho ku bandi bagiye batabwa muri yombi. Dusoreze kuri iyi nkuru rero y'ibyahishuwe hagati y'inama yahuje abashinzwe umutekano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi nyuma y'ifatwa rya Uvira. Abangaba rero mu mpera z'icyumweru gishize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi w'u Rwanda Ambasaderi Vendo Ngirehe, ubwo yari mu kiganiro na France 24 yari yatangaje ko hari intumwa z'u Rwanda zizahura n'iz'u Burundi bakaganira ku kibazo cy'umutekano hagati y'ibihugu byombi ku itariki 15
ku ruhande rw'u Rwanda inama yitabiriwe n'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NISS Havugiyaremye Aimable, umwungirije Brigadier General Jean Paul Nyirubutama, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, n'umuyobozi wungirije w'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare Brigadier General François Regis Gatarayiha. Ni ukuvuga ngo ikinyamakuru Africa Intelligence cyasobanuye ko ku ruhande rw'u Burundi iyi nama yitabiriwe n'umuyobozi w'urwego rw'iperereza General Major Ildefonse Habarurema, umuyobozi wungirije wa polisi y'u Burundi Brigadier General Emmanuel Ndayiziga, n'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare Manirakiza Jean. Iyi nama ngo yabaye mu gihe umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi utari mwiza, ndetse ngo u Burundi bushinja u Rwanda kurasa mu Cibitoke. Ni amakuru u Rwanda rwagiye ruhakana, rukavuga ko ahubwo ingabo z'u Burundi zarashe muri Kamanyora, abanyekongo benshi bagahungira mu Rwanda. Tension rero hagati y'ibihugu byombi yazamutse nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe na M23. Iki kinyamakuru kivuga ko mu nama yo kwa 15 Ukuboza abahagarariye u Rwanda basobanuriye abo Burundi ko u Rwanda rutazatera igihugu cyabo, ariko ko nabo bagomba gukora abasirikare bo muri Kivu y'Amajyepfo bakava muri iyi ntambara. Amakuru yizewe yemeza ko mu ijoro ryo kwa 15 rishyira 16 abasirikare benshi b'u Burundi bavuye mu mujyi wa Baraka na centre ya Mboko muri Fizi bambuka ikiyaga cya Tanganyika. Kugeza ubu ngubu ahangaha tuvuga muri centre ya Mboko haragenzurwa na M23 kireka Baraka. Aya makuru akavuga ko ku cyambu cya gisirikare cya Rumonge ku kiyaga cya Tanganyika hoherejwe amakamyo 6 ajyana abo basirikare mu mujyi wa Bujumbura, bigaragara ko bari bafite umunaniro mwinshi nk'abakoze urugendo rurerure. Igikorwa cyo kucyurira abo basirikare b'u Burundi bari muri Kivu y'Amajyepfo cyarakomeje kandi kigenda kibibanga rikomeye. Ese koko byaraturutse kuri iyi nama impande zombi, uruhande rw'u Rwanda ndetse n'uruhande rw'u Burundi bagiranye, bamwe bati ntituzabatera atariko muve muri Kivu y'Amajyepfo, abandi bakabyumva. Byose ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bibaza yuko aricyo cyaba cyarabiteye. Gusa umubano w'ibihugu byombi si mwiza, kuri ubu rero abaturage benshi bakaba bategereje ifungurwa ry'imipaka ku ruhande rw'u Rwanda n'u Burundi nyine, kuko ubu ngubu imipaka yo ku butaka irasa naho ifunze. Reka rero tubashimire bakunzi bacu, hanyuma turi buze kugaruka mu kanya mu nkuru yacu ikurikira.